Right, I'm a Quabazaba, and that's on the paying Comabodo. Busumda Shasi, and there was some doubt to do a son 17th November 2025. But about Darcy, the Wama at the cheaper Etuman Archian, Yankopan, also had the batching, or bachelors are able to be busy. The moment I make a try in there. Messi, Debiarano, in Akutia, Yamishra, Busum Sabaji, in Akutia Medasi, Busum Sabaji, in Akutia Cash, Busum Sabaji, Mobi Sibia. I am going to ask him. Zabasan is so the outside and the pay in Yay Grano, Bomazara, Muyanqua Srocher. None of Sontum and Srocher. What a good or bad. Send some banner dema, na sabi, aye Williams are all Ombwa. Send the debia you for Hiana Ho, you to Conobo Condo, Aqua, ne Etzela Hianamuno, Adessa, ne Hinke, and Sonne Cania. And can't tell drive all light and pass you, and now Caniano a how as drive all car now say. That shows that we need light. Oh, here they be a cania, a tumina answer. And see, I didn't say I ain't the same. What cania you was through a bishop or young to meet you? A bit of good money, but a stroke cry at the back morning honor obeys. I saw a hope in a cheer I asked me, but when you must me, you Mesha saw Mudo, Assalamu alaikum asumudia, Christ Nasumaji unto Monko asumudia, Shalom Shalom asumudia, and a pea or cacao. Into say H.S. Muzinchia, no way Wednesday, Wabra, Bono, and South Mugia, on what Massumuji or Yedian on Tumno Fifil. Of a to burn, your Massumudia on Tumno on Fifil. And there are be say Baba Sumhun. Near mom in there, your Baba share, I come from a who wants some a Chilenazamba. Zamapi or Haro could do or yam from a Wayabra Brema, or your number from Rakondo, or Betches also Fatano. Ebusi payiness in the Tamas and Che. Zababa in the Yankan Ufi, name Mome Chiri is the Uncontac a crackama, and about Tampa another Moframan, Abandama, Aburobo, Nayetumebo. So the Ghana is sit there, is the Membran, Yababim, Goko Sabreda, 1928, Disibri, Adanda, Ney, Aquanim, Torture the Ohia, the Mofum Hoyezi, Ipuwa, Asian. Yenda, you was Mababi Yembra. Ye can share a National Petroleum Authority Honkaibo, Yeba. Opera is I can of Yano, ye beddenis, a chira Nazamba, and also a tumina Ashes Automorco. And I remember. Middle, they're not Biana. If I give you a baby, so every time I can say, baby, she. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, you know. Sister Host Pa, it's a winning gas. I'm using it, why? My wife. Down Yankanawa. Ah, Sister Coles. Use gas. Gas ye fast, and ye easy, and ye convenient. And come wow. LPG, let me see your hand. Ooh, Yasana be Mza, Nano, Dama missing Kumbo to us or Crono. I am from where is the home from a home come a bo, and then I yard to South or ye Jumania, our Department of Social Welfare. A Jumokua of Great Berno, what come from a home some. I am Mary Rabba, I believe if you get a Mary Rabba, the Yoba Canon, a bill, Auntie Yaniba, with your hand pay. In the bed and income baby, and then the area shall so hands and would know our maybe per crop. My watch with my hino. Yahino, Yamina do BBI Boko. Right. Well, Baba share more from where ye is in Comobonasi. Now, you share I am the Macacra. 1928 go burn now, what shall see there, oh, here, Damo from a
when you do more than if you to motion ye. 1906 to 1911. Obabe and Zemum and it's no about 1928 and from a wedding pepper so what I would to know ocean ye. The Mara no Aban there 2208. Mr. 1960. No, what's it? There was a young share. Oh, yeah, corner for the young ones. I come from where you there. Yes, I saw Abenfi. Now, Obashasi in few days near Odoka in few days, son. Now, the Sas Ojima 208 was a crime. Renee was a Juvenile Justice Act. Mrs. Zawari, my small tomorrow. Ah, yeah, be able to be 2018. No, so was the first charter about now in Oko Court. Wire and Kermantum, Naturalizing, and you be etumaba. Basically, Wasana Assassin 16 years to 17 years. This is a waba or your phone. Now, always in you. Mammy, juvenile justice. You're born tougher. I am. You, Madasa Papa, na, Mizin Cheka Sama, Ubibiara and Danny P. Orishan or Coastal TV. Na Iguaman Nagana many na when you would Orishan. You, intitida Mekeno. More departments of social warfare. Na nititi na me a probation officer. Nti probation officer no. Ye hine juma ye nye de mboframa wanye abane nyamanze. No dodo na ye hwehwe hone nsam na yeze come done court. Na court osi ejinai wo akwana obafodo na webua asamono na moze be ye mboframa no. Nti medjuma me ye na ehwe department of social warfare hene dwuma ni nyina botaye otaye ana maye gina do ye zidwuma no oyi basa ye wo community care ye wo child rights protection and promotion na ye wo justice administration. Nti question ye bi se me of fall under justice administration. Nti wo justice administration no ho na juvenile justice an obam. Into juvenile justice semia ebisemi se yerbuebue ma na anyi mmoframa wonye aban enyamanze onenyen into potoka se bakade children in conflict and in contact with the law anya bofro bia na oba abani ma ochede no ho aka na onye aban enyamanze de ebia wekezi bwana na bibi abofra bobotumenye aban enyamanye. Oh, what to Baba Bobby, Wasisi obi, we probi, we kobi, the means of examining or in conflict with the law. In Sanya Ben Benyamanzi, Nakara in contact with the law, Ibiana, wow found work. Now, what pero who is a marriage ban is a marriage ban, or no abofrani in your contact with the law, but on your one now easy. Ebisu or wha, abofraban or there, ebi okoshe no mujim. Another abofrano ebi owo kanitiri da some de wo papa ba mo de bosom ana o man ba mo de boso ni nyina ye contact with the law nti djuma yezi onenyen right sir ebaba ensem ni nyinara aka abofraba onya ban enyamande duwedi bi ho a yizino community ma from wuzino community nem duwedi bi ho a yizino wo oye bi na adwuma abanda ne yenka de onye oye abrantia ofo kofi enyamande. Now you use only a benyamin, but the one I don't saw your community. Okay, sir, Sabi in day. There were several cases. Oh, and there were cases here. My friend, the Emino as a Macau, another Mazokawa. On a regisican or more, on yaban. Namanze enyene bieni na ekurigis obi ho but say isisi obi de menam hwe ezaza abom eze wokala apim eze wokala pim mpo no nya yetumi sese but ezaza abom ayeme bibi ewukazi bi na aze no ono onyi nyipakoro na waye na aze onyi no ho owa abani se bonda wo se ebia kofi mensa versus aban. Ono ye nyipa kro na wazaze na ayenan abana ejine mu ama dem nyipa na asam na atonen na onyawo onyulizi aha nti onye amina wo ayemazi nti oyawo debi o depend on case na manyipa kro no oye no
You know, young shade, sir, you can juvenile. Age hindi, Nessa Sifi, there's Gaka Hindi. I put me up in juvenile. Okay. Nti for abofraba or juveniles, ebakade to abofraba to 18. Say adebechim pomezi 18 na enonyen. Ebakade who is a child. 0 to 18 ina abofraba. Inyo. What me is in the P, Nad Maboy, in a bit my calendar, Nzama Horwa, I juveniles, or to Moye, Mrs. I was the better one, so I am more time, between Abu Baby, my our community in my eye yet I. Okay. Kakra ye hu pa de mbofra wozi oye djuma wozim. Mbofra bi wo ha nhwana nkasa wotum wo hye hono ho. Wo boa oye ku wokɔ wiaze ono eba na mbofra me nyina ebi wakɔ obi ne a poultry farm ena wo wiewia nkokɔ nkakrakra na wonwe wia ono yenye dam cases ne bi ebi so wɔ hɔ a na maame ni sika na ne neighbor ni sika otum gbune dan kahyem owia ena ebi so wɔ hɔ a mpanyinfo na wɔwɔ community mu na wɔyɛ sabi akromfon wo recruit hon the mumbo frame osa won na wotu duedue ntokura bim opia wusima na wo ebuebu ya abo no wa cheche okwa na ebefode ebuebu ya abo no na eza ama hon nti bi wo ho ye mbofra manara ibi wo ho a wa yeku ibi wo ho a na nkote we ko wiaze ibi so wo ho mpanyimfo na wo recruit hon ma wo ye ono ye ewisam no na ibi so wo ho a mbofra woto wonye honho anade panyin wonye hon ye nhye aworeze ibi wo ho a na oyebenyin na wakafa no nyanko benyin na echi oya afraba so onzi sebi 18 years na wezi da mudwuma ebi so ho a nara abofra na nara ebia na etipen na onye na aka ye bibi ana asura besi ebopo a oya ketekete na onye na aka ye bibi ozinye kazimpo ma agoro na aze no so owo ho ibi wo ho a ntokwa na abofraba wa atwe bibi na oza awo ne nyanko ma we fim no so oye za oho ebi wo ho a abofraba we ko hwim obi ni phone nzema bebre anada wakoto no ndurubon wakono mu ndurubon anampo osemu nko school ameze masarasaraze wo kwan ho ana meye nzema boni bi nti ewu kazan katankata mpanyimfo ya yenyim de waye bonan da ma so na mbofra ma so ya yenyim de waye boy just the one ones no you handle no in a special way Damin sami ya tumi agbo zini yesha oye hona soyi arkede wo handle special which way out so special out to handle say na acha mko mre yima soyi na abofra wotum zene ba wotum hu oye court ehuna echi hono abia mpane ohu dodokrom okwechi okokotop na siadi ne yado yim nsugwar kakraba ntokwe nti ba fra na afraba na ebe pin na afraba because afraba otum no we hu tokura glass window wako gina chiri wono wasala kwa kotop nchen into in fra na afraba yo madase da me chinje na yerizi kakra oncheri bia Ghana mbrase obia onya 18 years oya abofraba nti obia qualify there oya abofraba nso abru 18 year obia na adwunu maka obia wo mental disability another wo learning disability another henu nkrofi on eba kada bia wa abru 18 na nso oya abofraba nti no matter bwana abofra nezin intum nkade emfa panyin na asotwe mfaman no matter abofraba so onya 18 nkotinza ibi po wa abro 18 but abafra young adult osi 21 neze na asotwe ezaman nti okwana ye fodo na yezi ho asam na yezi ho tum says one botum as one baje obi ana so de ebema hon community no wakada no moment na ha bi omfim Azara yen share my from I can when I say me after bibi wo ha in the term of age she or he fall under 18 years that shows there is abandoned brand to me yard
Sooner Bano to Mokitan now the Bob Bread and my in front to me. Obwebra. Now so Bano said that yen share how I booked to the handle. I'm manning some into Mamba or his social media no one to kick him. Maybe sir, who then can follow so between was a young handsome Nigel Doma. Okay, Madasa Pa. Waganum Brumono, who should there. Obia or Yabufraba. Or Juvenile no. Many no hodruza or ye, who send a nymphino, mdream. Inti se is the one a bray Yabufraba. Now watch who won't pay in Fimumpa or Cona over for those and the Mabrin is a year damazan. In union, why do you know ye? Inti entumo mfa mpenyin ntia mfantia inti no tidama Erikin se ye pede ye hwehwe abofra ba na asem ma motumze djuma kakra yezi mazaye mfoto ho abofra ba okotu ihye nara na papa nunu abesia na ba oye sebi bubuafo otumi yi ne diaper onye ne ya woreze abofra na wa banadaman why oye yerefo mpo we nyine sene na mom oye yerefo nti why de obi agama wo mfie numara ina benyine ba over 16 years otumi kafan wadam kwanedo nti mezeyi ye case study na ma akire kwana ye fodo na yezi damasem nti police fo bafan police fo fana embrem mpo onye de wogu abofra ba handcuff ma obia mpo nenwa otua otie no fa hozedo nti se police chin mpo a odo chechire handcuff no wonansa ho ana so de wo so no mu ye na wokora ne ye na wozo no kɔ so wozo no botuma ama court asha on watchwa odo wozo ba court nti wozo ba juvenile court ye wo juvenile court onye general court a obia botu punkum wa batena ho de obete ya asam no zakai kokwansa ofi ana ozakai bibi ofi nti juvenile court sa abofra na ba ena otembuafo no judge no wa hwede na awofo abebi sabe ebia hwana ozi hwana dam no hwana nkrofo wo ho ena social warfare ejumaku no nimpanyinfo wo ho wa ban to the probation officers tele mama academy ye wo ho ena traditional rulers we ikrom panyin kor oba panyin anade bibi no sokor nti ebohu de ihan baby ayezi hen djuma wo hen juvenile court ana family tribunal no ebohu de ye wo ba panyin no owo community no mo owo ho ebohu de ye wo ahemfo one representative and a traditional leader ekro wo ho bia ote amambra owo kro no mu no ikro bi ho boni bi ho iza enye bon ibi so ho az nziye bi ho aye bon nti no so ode yenya traditional leader iwo kro no mu ansa na officers na yetse daminzeme ya ase no so ne representative ho na wa form a panel of 3 mpoye nti yenya na dama judge ntemboafo no obebisa nkrofo na hon nyipa ho akan ana victim another survivor no dem na ye friend obebisa ebe na asam no obey awo na eziwa asam aba nti ma atwewe egu krata do no ono na wo bebisa judge no orhwem no na wo so ereka wa asam jo zamara kanye de abofrei mada ana menyi ho mazabofrei jan no obotui na oze hye mebedu na onye ne dai ana bibi nti eka wi a na we bisa abofra no oye no kwar de ye ana anye ibia abofra no bakada manye ibi so obakada meye nti judge no okada oye yo wankada oye yo judge ne se probation officer wonko na wonko hwehwe abofrei no asemum wonko hwehwe na ase ebe na azipote ena ohyen mo ozi dam nsambɔnen nti dam no na ochede abofra no yereko bia ote
yenye maame rokotwetwe nkomo yenye papa rokotwetwe nkomo yenye hwana wo community ni mo kotwetwe nkomo ye pede yenye no school ye pede ye hu abofra na adwenem na that moment no dwuma anaza oba na adwenem mo ozidam dwuma no ana wozro tonodo ontumi nye ana wanye na wozro tonodo inti ye demu hwehwemu ya ye bokwo area ebi abofra mo academy ebi ana wo ntena na wo enyi todo inti ekwanten anenyi todo na ehwe ne compound na baby otena eho no reveal nsam bebre ebu hada dama prepo was not tondurban ebi adama abofre mpanyefo bi wonye ne ya am robin ebi adama abofre dwuma bi odi no nte won na etintim egu ho ena ahwe na ebusua na la baby oda ebororo ni dem ere baby abofra ne da na egraye bibia ibi pa abofra TV nyini dem onye ni source of entertainment ana ibi efie no wo mu no where prostitution wo ho ana ibi abaze no ma abofra bot dam adwene ba ni tirim okazi dam bonan onu na court orehwe nti bo ho de abofra bibi wo ho a onye obi ezebwana kor but abofra bi bokwa akodem abofra bibi runkodem ni nyina okwana ye fodo na ye hwe nkobobane je mafama ho yeja na so mafama ho na asampanyimfo na waka ebi santere ba wabobom panyimfo ahoro hu ne dzin a wodzizibio ahoro woye hinu kro ahoro na so you are talking about Juvenile abedinta ye kama mafama ho na asam abo ahemfo social welfare for sabi panyimfo ye dwuma wo ho abatana ukita abofra be na abatana wezi hu ne dam hu ne busunyafo ne pie etumo kekeke ho Imbranyima soye wakaho yetum ye kansami dama sone aya bambo for okacha abofra bi ba da akona obaforo ogo handcuff mpo oro etum ye woye bibi sunko mafamo nwa asema why too many people abenta domino dos this is how I feel muhunde domino dos nchenchen yan ye kra no social imbranyim na chi yetum ne yakamasa okay apart from the yema nkrofom ba court ho obia ambat na ombhwe bi keke judge no onyipa kor ntambuafo ama judge no wantwa atam hyen ono yewo community oba panyin kor ana papa kor yewo traditional leader benyina na besia onam ambra owo enya ahyan man kakra be mu na yewo social warfare panyin nti oyi baasa na understand na mebo ye hu na asa ana na mesra wodos that's how I see oye ba nti me chew dwuma obi arezi wa asam no mu nti oye ba asa waka judge no ho a we anan okay na probation officer nyipa obokwa kwhwa abofra na ase ne fie dwuma ozi no so baka ho ma wa ya anan anada bia probation officers we ye bie na wa ye num okay police a okacha abofra ba prosecutor na investigator nyimpa oba prosecute na nyimpa no so ohwehwe nsam no mun oka ho a ishan ena nyimpa ana abofra no zi ho na ewun waka ono so ono na eba na lepo ebie na ena abofra na la so na awofo okay aha nti obiara obeba court de oboboa ma yiza asam no oye no hu nyipa kronje anade ozintintima wo asam no mu papa onte dama wontema obiara mba court onsam trofo abezo emba court wo yesha zabobo juvenile court wo ho that shows that doma wotumo bohon ya doma wotumo no wusa abende abofraba wezina mina yetumi yeka hona asemi abotumo abede yemfa sam ko idiala ADR ne ka kan ko say ADR so dom kasanko ijo ADR no or extension of the court or your court na rebi but ono was in a day if yasam ebiana abofra ba wo jumana is it ADR no ye hada from boframa nko ho o sende ihe na social warfare ye wo hoda ye wo mamboframa dedaw yenim penyufo panel ya woti we nho aso ya abata na wo community no mu dedaw
Nti aba asam mpo na ezeboko idia say social welfare for probation officer ko hwehwe asam no mu na so ze ADR ye enye obi enya asam a osona wohwe na widen we siesi asam no we siesi asam nti obede bia mbofra ma ebie na waham damza wonko ADR na won siesi asam no mo hon debi but ye abofra ba ebia wezi bon nti wa abofra ba na asamboko ADR no chere de ba abata na ebien woretwe kora wa abofra no isi famam ono okwa ADR abofra no ho enyim na asam na woreka na emom no ho enyim bebre tido tinemun zanzanzan de ono na ogina ho na subject matter na ono ogina ho ma yerizi na asam de bi ono mpanyimfo na wo aworka ho asam na kwana wo bafado na waye ne yi nti yen hada amfa abofra ba nke na ADR de ezigban na ADR nhwe na wonte esi mu yen hwe hia na mra yesu yitu am from ho ezo ho na hino nkoma wo tum na afebrate be tum rebo abanda yere san hinechi akohwehwe nsem na otum ofia the social welfare nya oze nyim orokono there's no security you go alone abofaba nka ho aneda abofama ka ho betumi ko community oh mamri chirempo ebia na abofra no wonsensem ebia oda cells ihan ye police officers ye lawyers so nka me court mre bebre nti ihan zenye de court asoma hen yenka ye nhwehwe mu community no mu etumobo ago mpochewo emi na waza abofra no ne yezi ashamansa na chechire hono mu azukuntira onam do maye nhwehwem eza asem sia na sawoban wogie ni mumaw anade wozene fokon bi da ono wara na aye mami wubei odefie odefie mamri chire na be 1 month abofra no ndefie nti sa owubeza akohwide ebia is protect wo ba yesan ba community ni mu ye bisa community members ibi wo ha secretly na free fie ni mu nyipa bi ehwa na nyim bobi wa orintumi nza akohwi itumi bisan ana abofrei nusu na ba no wo broni oteden nze enye obi monka ebenye obi ma wa kan ehuru twase o ma nkomo no sha ye bezi no obi arintumi ntwa akohwi nto abofra no do de mu twa akohwi ato no do de onka de ma na bibi onam kwana ye fodo na yezi hen dwuma na kwana ye fodo po na yenye mbofra man yenye hwan kasa nti oba yenye information ni nyina na owo de hen social welfare for a probation officers ye make recommendation okay mama judge papa judge abofrei zawaye nkamususu de yemfo no nko mmoframam baby mmoframa woden ana juvenile correctional center ye friend senior correctional center yemfo no nko 2 years yemfo no nko 1 year yemfo no nko 6 months ana yemfo no nko 3 years maximum ye 3 years boni bi obezibia na kasibia o 3 years nti yemfo no nko damde ana yemfo no nko damebri embritintini ena achechre wasam no mu onam za mukohu ne nti mukohu da abofre oye ndruban mukohu da oton ndruban mukohu da awofunara wonya abofre ne ten wonhwen ebia ona na oton ndruban no ozema na awofo anade bebi oteno dwuma odi de okun obi no so osan ko community no obaka de sise we kotua bibi ma we jan obi botum abonanyi kam wezinewu ana waye bibi ni nyina ye kwana ye fodo na ye zembofra manisie wo hone ye yem ne nti nya de ye zo kotum de ye zo to prison another mboframa juvenile correctional center na senior correctional center wo ye zo ko ha na o che de prison de bi ne so kwan wo ho a wo fodo na wotita abofra no Antaba yen share the duration of 100 cases or your juvenile cases. I am from some. Pandodo ahine yutumi is 6 months, 4 months, 1 year. Dama sabi yen campaign for handsome. Then pay for to be to muko south about quart. I bought 3 years on the umbuana 10 months and get them nation to you. Moframa, do you have duration? Madase pa moti de sabofraba ozban no matter bwana abofra no wezin sentuma prosecuting within 6 months abofra no ko free or doko ojan free within 6 months
nti yekokokwa busumesia wala bibia busumesia one fra samano asamna ye basa but to any law no there is an exception ibia na bibi nti but onye bibi nti a 6 months or wo hwe no wo za asam ni na yo dam abofra wonje anomonko dam na Ghana mbrese 6 months unja anomonko 6 months na ya chere pinyere aya aban na timofo no wo de hono nsemo jewe ye wo de ba bobuo mafra ma atana wotum wotso ngedodo a wa ase ne kan anede wo bo na atana wo de share from the one around wo de na atana ewu de wo friend yenzi nsam de mpenyefo ina ihe no kwana ye fodo na ye bua sam no onya asotwe ye ntwe aso a tell na ka show ya aji de bi onya asotwe ona na music kan kan de ibia na bwana na abufre na eze no o osane koni community obi bobo na aze okay inti yare twe fi community no mu ibi wo ho pa ye hwe wo wo fa bi oti baby wo fa bi a nsem ya na de owo nyimzi wo mofra titim yetumi jiwu fi wa wo fo ho na yezna akwo ho nti ye nka de ye kate wo mfi bi efi bi de keze yi nti adum a che de bi ye nti yi e bia awo ete bakano jumezi wa bakan endan tam enye de wa wo fu ntum nhwe wodu ye okay no yezuru ko pedu wo fa bi no wo pedu no ono ninsem yezen ibia no police ni ibia no teacher yezuru kasha nsa na watetu ye nti no ko na ontoto ebia 2 years ebia 1 year ana ebia benyina resonyen ansa na was wa brabo ahye wonsa nti awon ntumi nka de retu ena abofra ba wezi bonna ezen bokwa akotum no o de hwe abofra no rokon na okọ school all class ahen o JSS ahen nti se ehwa maximum no nyina 3 years nti se ehwa abofra ebia owo friend we do JSS 1 nti ebohwe de so okọ ho a obowie 1 2 3 oboko wie school owie school la waba ebisi ma yeza abofra no kwae ye kwae no ekọ so obisa edwuma epede esua ehwoye ahomka ekọ was wura baby ambofra ma hia ye friend prison onye prison ye correctional center baby whatete mbofra ma says as abofra no kọ ho a was edwuma bebre carpentry masonry bead making the mezemezeme nyina wo ho in the school na we bisa wo epene yenze ibi also moko school na minyimazi ntimayeden moko school bi so obokun but ehwe obotum esuaze also moko school nti damo no wo hwe wo level na wa ama akọ form 1 form 2 form 3 abofo bi wo ho ayezin figure yekwai okrai wetum akọ JSS 1 2 3 we wie no nya secondary school na oda ho ada oda ho na time no ntwen wie nti oda ho na wogya na na pa bia moko school police whether yinzi nechi police yinzi nechi na no nanto ko school opna wananto waba prison ho another center ho wananto waba dama na time so mpo na ye because banana school no ma dawa sisi bana o current accommodation eho odi free bana o bo hwe feeding fee eho no we studies away in free na okọhwe nti wanye asotwe oye bia yezembo framesie de won fantenten wana abrabo bia yezembo framesie finfirman to ma ha oye easy access for the parents and they be pedal kokko no otumoko and they won bozen kra oh yebo e de ye obi wo sredru ono e de say ya obi say 9 years we ke probi ondu criminal age obotu we buo na atan but from 14 15 16 dem range one wo stredru abofra base born 14 15 16 one wo stredru na 16 17 18 range no one so akra mamu bi mofra wo the order was when see no ehona wowo nti say
pede kacha wanaza ekwa no dem dodo ekwa onyi de expose mbofra ma yen ke de we under age ezin rukwe sabofra bezibwan na so ofi ho ba bono ozi yo abezo ni nyina papa entum nka do ex convict bonni nyina papa send ozi da mo bana no sha na adwunu sha na adwunu mo mgbe ibia panyin bi na o hye basan yeroko Robin ana onyim mpo na anyi da basan ozi tire kitani nsem basan ana dua na kafe yibra na adwunu mo mgbe ye obohu de na abofra baso ehu de ebi wo hye mmofra do wa hye ma akaye onze no ho na oye onze no ho ana bibi ntentum embuwa no zanzanzan ezena atumazi na nso ne bwana obebenya na ne boni na papa wenya clean sheets wasana man another opportunity don for mbobo brafofo yehwe de me bie ya finfirimantom netir onye gwa nsami bi to misisa ha ntotere want you talk about the age or the yekomama obi ade the impene bi fi ha akomama enyo police for CID no onye social welfare officer one was no call sika was before car no ho butu yes ye ho police for mombo hona about oban igwena no nkwadu na elmi na dey in the central where we bibia ibi wo ha batan botuma support but batan ala obaba no ogbebu ni nsem kire ebo hu da was abofra ba to sales na awufu nsi ho ekwamazan CID fuya na wobotuto ezibana ma hon ana social warfare nya wa akoda wakasa abofra na chida wato ezibana ma abofra mu wezi nti ya na yeze sresre he ho ana pe ya ti ya ba na ye bonkomo ye hwa aye hina braba yitum yirbono moframa akhawa khurwa wotum from ibi fia ho ara ibi bia ituma ahye ne nda onye da mutere ma na mari ana ho komo bo na itum yirbo nsem da na doso ye ntumi gani hina nde off the to better no bebe eba tesime no yese busum no etu nsafrane na ekwan woma baba na ohia abotwetwe nkomo na akakra ma ya mehemudo nti guda yenetwe nkomo abate no pi ebushe mpanyimfo ahoro da mzi nke bodi tira so kura no ami ebushe pen nkasem ofie na fi bibia no ntwa edema akwa abo na egu ebushe no hofi anti ne ba yenhwe bushe mpanyimfo amina we had that say we yempe for the bush pain. He's a leader of the family. But somebody be in a bush pain. Omar me yen casam. Ni yen trod up and me bush and you go no fi. You go no fi. It is the means a man so or a how I don't know I am from when I use him. Asambia ba na se ebusia ye concern wa tabi abane so wodi hie mo na ze baba but yema etase da abofra no se eye ne de ahwensaw na eguguda obeda no busuma amo ahwensaw ya ahwensaw se ogubolem me egugudu ensamonda no busum se ifiu da abofra be kezibwan na pede echine hye wiyem na edandan dachi obedan ebegina wora enti mofra wona asotwe no ye chechire mi yei ezikire mpanyimfo abenaze ana bibi nti na woda abofra yeze ne fadam kono eduma wa atenten amebusua nala nti se yebusuanyi eyebusua pen na etum chirechem na etum defend the abofri oda ye twena aso a emum abofra bi enyi wa na asotwe ne nyeda yemfa no nkotumu etum gina da me yebusua penyin abofra ne ntete ne nkoyi hene abusua dem nyipe wom yemfa ne nsa yefra one fit person yemfa ne nsa na mankasa nyina ye be pampam sum na ya hwem abofra no wezie ono otumubam but de abusua penyin yenka no wofie da bi abaze ekon obi na wobeka na wofie ato obi monda na wobeka na wofie akoya Robin na wobeka wofie ana abaze na abofra na ya wobeka wofie a warama wanka wo court na de juvenile court na ihe nyina yemfa he ho yemfa abofra ni fancy Azamehwe from any ho ko da ye kwakwacho ho na so na mu ihe o koda ka danda ho da che ho na abraban etum na akwen izema from pi ko a ageda so ho na wo bei
wa sakra na de ibinum so kwaya anu zo be wa sana chi wa be west wa be anchor wi pan anu so to mo di juma. Okay, nti kakra sabi yes wana akoye hu no wampo hu ana wo mo fans ye osande ye ma watase azukurinta edu obi ba ya hu ana wa ye watu ye ma watase nye de bia yi na ozemo ko nti na emi na ye ma watase azukurintra wozuri kesi first onya damantase na azukurinta wozن ko hona eye obi e bol bi enyini mu ena wore chiro de hwe bebi wozo ka hye Cape Coast afasha na ebi oye hene njeze kase nsa ka hye wo 2 years nza afasha da ana ka hye wo de bi hwe mosma wotse wo fi wunu anu wanyankofo school ho wa wofo ho hwe mosma wotse wo fi ho ekre se eba na ebezi dam dwuma na ono ere kompanyifum ye wo benyin bebi a owo gwa hara oya abofra bokra no dam 12 13 14 ni bi wozinu ko wiaze ema wo hwehwe na asem no kire oya za oye nyeda kru na wo hye no mo koya za oye na wozinu ko tum wo shredru ozine mbere sa 1 year osana ebe obeya na osana ishomi bie oye ogudore ye na ode yezinu ko mpanyimfom ne maame nom okofa lawyer obejinam gizi de mosman ne jinabia woten bibi na sunsun wasn't zame bebre shem na woman benefit of doubt today one fa nonko nonka sachire one fa ntum onwo probation no chede a social welfare for obezinichi wahwehwem nkakakra the mabu free mana maami sun ye ni nyina woja na order probation no che the probation che de so obi porokon mefa ho ma asam no fa wo ho ekotu blow se ka bibia wo chewa wo zo boko o se pin menko afasha eti kenkenke menko ho shefio nwanu ho sisi ara wona nkrisim abanim wona nkru ofie abofre yanti ozeno ko bonko ofuma wo ko Robin ko Robin ko fu pepron ko fu nazi osana ebe wasn't ko cotton onye 25 years onye 25 years ono damono mpo abru 18 inti social welfare forum ba mbo hwehwe wo fie na yeze ebi abada ya kado abofre no maami ma na eziban mo nzi ono nti na ozidam dwume eye 18 na eye 18 obi so bebi sede na wochiwo na ye 17 na sa wo bwana no owode ebia dwume ezi no owode wozu kom 3 years na wezi 17 nti 3 years okotwa 1 year wo mbofra mum na wo transfer na kompanyifom ma wo akoto da debi obotwa no wo mbofra mu no ma nti na ye wo young adult wo ho oya abofraba ne mfi abura kakra o keep one wo ho nti asamo wo ho yen asamo ho ni za yen hwa ho na yen akọ ya center ho yetum na yere sakra ho no ma wasa ho chi efiza wo ye na otuma kwa kada who provide what to feed them obasha ataro bonum nso bugwa no keke ho ankra ben discover ya banasam how often are they feeling me correctional center ho emi medjuma wie you mum na ayata akọ medjuma wie abra abofra ya kana ase be wie na yeze na aka hye ho but abane yeze obotuma ayi usande ho common zone a common zone bofra man menye nkofo akomo akọ donation eya makache onwana de bebia na wo ko orphanage mezimbede na mo ko orphanage for orphanage po yemfa no orphanage bi for residential home for children usanyo bi o ho no oye janka nti dem na wasese no wo ma yem bend dem mbo free wonye wo society ne mu na bibi nti weyi hwan ifio o ma yem ben hwan nti tire meri bi se hwan na ohwe aban na ohwe hwan nya yenyim da aban ne bibia na o yezena na waso nti san hia so ye bobo nkaka akra oboso ye bobo nkaka akra oboso yankwohwe anhona obo adwumadun ka o wi a isare ba za akechi biara ibotugwa na yetu hene sebo mami ne dwuma do so pa
Middle, you're not Biana. I'm going to you about this every time no pan. I said, baby, shit. My gosh. Junior! I'm saying so enough for me, do you know? Sister Coast Pa. It's a winning gas. I'm using the NY. Why? Down Yankana wa. Ah, sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. Wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got yeah. Nti se ewon komobo a botum na send no message etum za ba na yetum akenka botum so afre oya ahmonondo amotofrondo obobo screen du na efetum na hwe ye kwa akohwe mboframa ho ye di dompinyen ntum hu won kan ha fa na ma dompinyen bi tebi abazina ebeye me botum na ya bre na ase ma ofe bretobro no yentin sam ne bi para wadoma asemi e ebisemi ho ye mambof nkofo bebre imbete sebe abofra nara no ye hwe na ya dandan ye mpe atentenensa wo mbofra do oyi na okori aponchi a wozun kotumi yo yi na yesusu da wo ye mbofra nti ye protect one identity ama wonyin na opedo bezi politician obi at a point in abrabom no BBC ebia genuinely a common ozen bi ibisa na oyena na so kanka wa ba community no all sesa anada obasesa kra na ebia akam bi abada waman de yi no kezi bone yi no kezi nti yehwe na ye protect one nti kwana ye ba fodo onanyi sensitization community there besa ye ba organize nti ye ko schools bi na ye kambofra nyina bom na ye nwana akasa abofraba iyede botum enya aba na enya manze obi ne kalisiwo menfa baba nkotwere ho men toto baba mbobo your friend then men ko huru obi ne gate men ko to obi mona men ye kyerɛkyerɛ hon nti mbofraza no ye ka hon bom moral lessons stories minim senda what one asesam a class po anapo worship time na ebia mpeyinfo ya aba ya be chechirim mbofra madwuma onye de wezi na dwuma o de wezi wondantam anyankoguru bebre nye demunzam no nyina ye zefada mkwano do na ye tetenza na community deba dekro ye po community no mu ya fa chat ya zaba ya bodewu community center bi ambe share head na ya akira hon chat ana bibi damazi na ye oyede yi na ye oyede yi kwana ye fado na yeze kachire ana ye kira mbofra no zoye na zonye na nye de obi baba betin wete asama ansa na anoze minjinze de mfosu biara wo ho ansa ba ye shere ya social welfare for okay I was saying social welfare for nkwese ho asam you face a hobby challenges juma yetu ye am hine dwumeze yetu izi on cosmolly and na don ko hine of ability to be the mensa motum sisikaka you face challenges pa obi wo ho a tira me yeki na awofo abofra na ekazibonan na epede etwena aso anade ehwe na aban na ebia was information lisie wan kanu kwar kanu kuran kanu kwar ebohu community nya wankotin na eti community ni nyina wo bomu mpa abofra nara ye wokona obafado na wa kanu kwar na oza akire hen mehen so ye hu kwana ayeze na bafado ena ibie se ye ka ye nhwehwema mo ye zenye de awu
elko ye hwehwem an hwe obaye okaw sa abofro no wakasoa na wozi na asam wo Cape Coast kala ebofo ne ho papers ebeye rounds ebeye an hwe ne ye obaye okaw nti ya yususu de ebia awofo ne bi woboboa ebia wonji lorry fare anade enye de se ama officer lorry fare onfomfo kala nko na oche de oye bribe oche da wo ba no na asam no obeza abo ye edwuma pepepe frenchim abofra ni ye ono na odasher oye franka yeruhu ye nhwe bo na abofra bezi ye nhwe abata na mawore abofra ni ye nti no how pa ye komo no nyedam kwana ye fodo yezi henu dwuma ye rokoba ye rewra ha na aze ye nso ye police fo ko bi we mi no nti hono so how kakra wo honye yere ma henu modo ye hwe apart from social welfare some trade missions madonso nti said some trade no tunchen na ye social welfare accident some trade be the calm from ho na ye din some on some fata da oba abane ihu a to tell more your friend from Rwanda ndana Ghana ma bibia le futa free ihu a hwe areho sem bi aba mfa ne abofra ba o 13 years papa panyini okobutu no de we nisisi say 80 cedis we wia nti menyo da kru bia 20 cedis asho na edom atwa ehia na wor video na ase na se o eyensam twronyi na rebe ma news ana reba ka ho asam ina abofra bebi ono anu dwaludwala oze ina pepe achine kuntungo ahezen ahembro ebo wie no na ada na asam concept ina za owasam no mu eyawa owom ina ehawo za abra abofra no ina eyefim ma asam na abaye srew ama asam no mu ayahar pentam na a report na za abofra zaide za the internet doesn't forget 5 years abofra nanyim da ya abofra na osua na papa bi osese na no so abaye akama odano do nti yan advice ana ezbomo na mom say batani bi o take wo on ekaka asam ezinaba ne picture ezikoto na so iyan de yentum inantu ma yenyim hawa wa hawo yamba sedama sabe kwapem polo koro ne behuya ono ewu de organizations bi human rights fu bi NGOs bi na won wo pursue na waza asam no court runtum nanto mba wo but binu wo community no ma wo bobo na obotum waka de adam journalists oye anamotum akọ personally na ma akọ ka de abofre no mfonyi oza to we egu n'enyim as we egu no ho fi nti no wonye no mfa mbra kwano do obeye mami wasema de ya na 1 minute itu fa kakara batan dibisa de tamka do wontwere jamo abasana kache zaiba ka kire hwana anyi de obi anka na akomantu ne yem sa abofra ba no se ofuma nti na ye wo hon ye wo de ye batenten moframa ye nyi ho de ye be ye hon azigingen wonfo honu nkotum ana wonye de ye hwe ma abofra no wenyi fefefe wenyi ye amadachi wa ye penyin papa ama o mana ye wom nti yesre sawoba na so yezen ebotum pa aba for reconciliation ebia woba na so yezen na eyehwe oyeye eba yenye ba kasa amaw na ya cheche nda asozin bebre no ehe na ozin bokọ ekefiri nti no zamaka che hwana anyi de wo meye ntete henem beni ye abata na wato honem ba sayram che de wo mo ne ziban mo wonzi afra no kofa boy say aka for boy no nkoma boy no nhwe dem zamenzama nyina abata the shield of responsibilities ana was a kata honem bro yedo odo wo ma yepu ehinenwa na ye hwemboframa na yeze hwana bewi ase no nti nda na pei kakra motu ma ka che hwana amada hwana ase de wo from de musuma adwen kakra o social welfare adwuma hono especially justice administration juvenile justice or shaso no from brown right na ze some bc da music can body to us okro you to can some yara nti abefoforo no whether you can check the case is often filmanto because
There's anybody in there and come as a miracle until a day in Sabakan. We will talk about that. The total cases, if it is possible, that will to modernize that because as you were Erbakan, Nanchazama, Chasini Bisu, Kusona found baby to mother say, until about Kno ye and Cotinza at the Fufre, Frena, about Butuna on here, Abbo or ye and Comonti. But then as Papa, the Nibilis addressing, I wrote to me and the Ponyabo won't come. They are the professor coming about for J. as on I'm not doing his AUNTIE very nice. And the pay theme of me who ye Juma so ye or ye Jane Ben. You mean sure Papa, there were warmer cameras and the MC at Media to now. What's it to me? And the mantum for ye children, the master mantum for soon and unquad Eastern region for what our friend I said the Yanton Auntie, yes, sound on quarter name for to share. I want our Facebook or your CCTU. VC Educhum Professor Misha, there was the Bia Etum, CCTV, and Free now, and Corporation, the Debia Autumn no show.